Po ning anakan po ni Dios, Espiritu Santo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Ang tabayanan mo kayong salang sang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pag-amu-amu mikeka, king lupigan e sana ning Dios, at ika prinsipiring ehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Dios. Patulundungane king impyerno isatanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Kilagyo ni pa po ning anak po ni Dios Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po saglit. Maya pa bakpo kekongan kapatad kang Kristo. King Domingong iti pagmasusyantaya ing kapiestaning pamanaliwana askening Gino. Panandamantaya po ing presensya ning Gino busal tamo, at bang maging mabungaya at makabaldugan ing kiyakatamong pamagmasusi. Agkatanda kayong magsanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, ilapin po ring makatuki. Kapasalamatan tamungan pong at yungeni nasisimba. Kapasalamatan dapuri Alma Oteiza, Rhea Castro, successful operation. Mrs. Anita Canlas and family, Mel Samson Singalawa, Gat Bonton family. Para king Aldoning kayang kebaytan, Rhea Castro. At para king mapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hison, Elmerlet Villarosa and family. Para king malagwang kapaldanan dari, Joel Miklat, Aurora Bautista, Armando Tolentino, Derek Hathaway. At para ka rin kaladwadari, Lilian, Dennis, Purisima, Aguinaldo, Marcelo Sr. and Marcelina, Ignacia, Fortunata, Ruben and Teresita, Esther, Teresita, Hilaria, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kalakad po ba magkabegen talita pamuklat? Gather the people and turn the key.
Kilaginig pa ang pananak pang Espiritu Santo. Amen. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya timurin. Mayapayabak po kay kayungan. Maya payabak po among. Ngayon aldoy August 6. Adwa po yung kikatang pagselebran ngayon aldoy mumuna yung ngayon aldoy piyesta na ning God the Father. At timurin piyesta na ning pamanaliwanas ke ning kayang anak. Ulinita, adwan taking igpa, ingaliwana katayas ke, kalupanan ning kayang anak, bangkanita magitang kalugod-lugod king matana. Panagkat kay kayong enim penandit, ing ganakan la rin kaya katang personal, akedon king Diyos, kaniting barlamisa. Bangkanita pagandamanan ng ginuwing kaya katang panalangin, nagdanag ng yagkasta pa ang kapanisyan, kaya dapatan tang kasalan kimilabas. Itangam po, magkumpisal ko. Kin Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay paniga po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Berhen, karing sablang ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalain niyo ko, king Diyos sa ginuta. Diyos, mayupain dito, pagalwa na katamo at kimpangapatao da rin kasalanan tam. Idala na katangan sana king Bie Alanganga. Amen.
Manalangin ta. O Diyos sa igpam, imaligay ng pamanaliwa as ke Kristong ke kanganak. Pasik nangan mo, ing kasalpantayanan mi, kamilataning ke kang pami patibe, king pami patutuda, ring ke kang profeta, at papakit mo ke kaming ing ningning, ding pakamalan mong anak. Kabang makirandam kami king siwala ning ke kanganak, sa panbuking maging talapagmana ning alang hanggang diye kambena, uling mabibiyaya at magari kambemo at ning Espiritu Santo metumo king panga Diyos manggaman king alang hangga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't kay libro ng Daniel. Kabang magumasid ko, ding trono luklukan may bili laking lugal. Dinuklukyay tang metong ating maragulak etawan, king metong karing trono. Maputing anting bulak ing imalan na, at timbuak na busilak anting bulbul ning tupa. Mitataw yung trono na ang makabili karing milalablab parugang, ating metong mamagos anting bati sa api lulwal kareti. Ating libo-libong tao karin ban magsilbi kaya, at milyon-milyon la naman ding taong pakatalakad king harapana. Ing piyamanwan, king husgado, migmula at ding libro mi buklatla. Kaniting malikmatang ikit ko king kiyakaba ning bengi, ikit king metong abala mo tao. Lalapita na ako,
makapadurot siya king biga at mintaya ketang mabibiyay king kapilan paman at may pakilalaya kaya. Mipagkaluban niyang kayupayan, dangalan, at tupayang ari, banding tao ring sablang bansa, lahi at salita suywande. Ingkayang kayupayan manatili king kapilan paman at ingkayaryana ay wakasan. Ingamano ninggin. Salamat king Dios. Ginuaria ing matas dili king mabilugayatu ing ginuaria king matas dili king mabilugayatu. Inginu Aria, o yato magsaya ka, ikong sablang pulo tumula kongan, ing biga at dulum ilang piblas na, manalumpakan king matulid at alang pangabiran ing pamagari na. Inginu Aria, ing matas dili king mabilugayatu. Malaso lang ating kandila ring bundok king arapan ning Ginoo ning meto sikluban. Ing kekang katuliran papasyag ning banwa, sablang bansa akakit da ing keyang ligaya. Inginu Aria, ing matas dili king mabilugayatu. Ginong mayupayang tutu, ari na kaning mabilugayato, may git ka karing sablang Diyos a etutu. Inginu Aria, ing matas dili king mabilugayatu. Inginu Aria, ing matas dili king mabilugayatu. Kadwang pamamasa. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pedro. Kapatad, king pamihayag mi kaya kayo tungkol king panyatang ng mitmong upaya ning ginutamong Yesu Kristo, kami menalig karing salitang pigawa. Karing sarili ming mata, igit mi ingkayang ligaya. At yung kaya ka rin, inyang bininaneng dangal at kaligayan ng Diyos pa. Inyang ingsiwala, miras kayo, iba't king kakatas-katasan aligaya ng banwa, at nga nang sinabi, itiya ing sarili kong anak apakamalan, kaya tutukong mi pamatulan. Ikami mismo dindamya iting siwalang menibatan banwa. Uling kayabe na kami, keta king banal a bundok. Inya lalo keng makasiguro, king sasabyan ding propeta. Sisyan, nung makiramdam kayong masalese kaniti. Uling mengaring metong asulong sa slag kaya kayo, busal ning karalumduman. Ang gaking maspakya ing alaya, ingaldo ning Ginu, at sunlagya karing pusuyo, ing tala ning munag. Ingamano ning Ginu. Salamat king Dios.
Itiyay ng anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakirandaman niya. Ang Ginoo manatiliya kay kayo, Kaya ka timorin, pangipasaging maibabalita at panggang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, tiki na lang Jesus di Pedro ang ponding mikapatad a Santiago at Juan. Ilang apat, minukyat laking meto nga mata sa bundok. Kaya kakit daring atlong alagad, minaliwaya as kay Jesus. Ing lupa na mas lagyang antingal do, at ing imala na meging masala, anting sala. Kahabu-dabu, dikit dala ri Moises ampo ni Elias, makipagsalita la kang Jesus. Inya, nga ng Pedro kang Jesus, Ginoo, masantingin keti tanam. Nung bisa ka, mitalakad kong atlong toda keti. Metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalakuyan na pang magsalita niyang ing mas lagabiga, tikpanala. May randam niya ibat king biga, ing metong asiwala nga iti, yung anakong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakirandaman niya. Inyan dandaman dering alagading siwala, may nga takutan lang yamunan, inya mi pasubsub laking gabon. Dinapit si Jesus karelat, kilbit nala, ibangon kayo nga ng sinabi, kayo tatakot. Inyang minatnala, alalang aliwang ikit ka rin, nunin namo Jesus. Kabang kukuldas laking bundok, nga nang minyebili ni Jesus karela, ala kayong babalitanan ni Numan, kingikit yu, hanggang esubling miye, inganak ning tao. Kapatading mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Nga tamo pong manalangin, kay Banal na Espiritu, bangganita, dina nakatamang kamasala na isip ang puso, kaniting kakatamong dindam maya pabalita. At nga tamo, datang ka o Banal na Espiritu, datang ka, kamamilatan ning masika na ng pamamilatan ni milalablab alugod ning Imakulada ang puso ng Maria, kakekang pakamala na esposa. Amen. Ang tinapin po ning dindamyo, kayong pambungat kong amano nandin ngayon aldong ay ti, pagsalibran tayo, ing piyesta na ning God the Father, at yung po kitang bandang kaili ka rin, po, ing kayang imayan. At ang timurin, pagsalibran tayo ngayon aldoy ti August 6, ing piyesta na ning pamanaliwa na ning kayang anak, king bundok ning Tabor. Ingge katapong gospel writer for today, this year, alang aliwanon ay San Mateo. Pero kunan tayo kagatamong reflection from the angle of the Gospel of St. Luke. Kagatamong babasan ng year C. Kasi para ka na ako itayong meto nga importanteng meto aspeto ne itang ebanghelyo ng San Lucas. Anong nuka rin nga na while Jesus was praying, He was transfigured. Kabang manalangin niya, ang ginutang Iso Kristo, karing kimbundok ning Tabor,
minaliwayas ke. Makanan, number 1, ing lupa na sinlagyan tingaldo, ing imala na meging maputing anting busila. Number 2, dindamde ing boses ning igpa, anong nunga ng sinabi, iti ing anakong pakamalan, anong keno ko matutula, pakiramdaman niya. Number 3, ikit dala, ni Moises ampon ni Elias, pingat bande ang ginutang Iso Kristo. Yan po yung senaryo na ning pamanaliwa na aske ning ginutang Iso Kristo kimbundok ning Tabor. Pero mag-zeroin tamo, kitang sinabi ng San Lucas anong nunga na, while he was at prayer, he got transfigured. Kabang manalangin niya, nanuburi na kayang ipawaga kaya katam, nitang amanong ita. Kabang manalangin niya, ka-importante na pala ning panalangin, kembye tamo nga nawari. Kasi ang panalangin, ialiwa na ka aske, ialiwa na ka anyu. King malagwang salita, ialiwa na ka panugali, maging maka-Diyos ka panugali, maging maka-Diyos ka pamiisip, maging maka-Diyos ka kapagnasan, maging maka-Diyos ka plano. O ito po yung transfiguration, transformation na malyaring agawana at akarapat ning panalangin kembietam. Nano la rin yung panalangin, very, very important na dapat gawan tamo. Bangganita, manaliwata aske, ketipa kingyato, and then eventually kimbye metong. Nano, ing banalamisa. The highest form of prayer, yapining banalamisa. Ing obligasyon ta mo yapining simbata mo ning aldo pangilin at ning aldo domingo ang pong aldo pangilinan. Nung malyari mo rin, makasimbata mo sana aldo-aldo. Nung atinta mo rin akarapat. Uling iti yung peka highest form of prayer. Ing kadwa, yapining Santo Rosario. The favorite prayer of St. John Paul II, anyang atsuketi masala. Magrosaryo yang magrosaryo. Anyapin iya. Kingwane itang moto, totus tuus, I am all yours, Mary. Pelamutyane, king panalangin ng Santo Rosario, imbiena, antimong pari, antimong cardinal, antimong papa. At nga nang migsalita, bayo yung memun keti masala, the rosary is the mini Bible. Malati ang Biblia. Kasi kitang keng rosaryo, akit may ka rin ing Paschal mystery, ing misteryo na ning Paskwa. Yapining kayang pamagkakasakit, ing kamatayan, ampon pamanyabling mebye. The Paschal mystery. Tandaan tayo po ini, iba't siya po keng labi na, ning meto nga santo, anapo na kadwana,
migbisita, may katadwa, keti king bansa tam. Ang eni, parang alantaya, at dalanginan, antimong metong santo. Yang sinabi, the rosary is the mini Bible. Mga baldugan, yung Bible, kailangan, pidaladala mo, king gamat mo, kailangan niya mong ikabit king kang bulsa o kaya king kang pitaka. And then, memorya mula ring mysterious ayapat. Joyful mystery, sorrowful mystery, luminous mystery, and the glorious mystery. Take note, dati-dati, joyful, sorrowful, and glorious lang. Pero, ketang panahunan ng pamanggobyerno na, kingindong Santa Iglesia, nining Santo Papa ngayon po, digdag ne ing luminous mystery. Kaya mo kakit mo na, nung makananong magpakamateo, po, dead na dead ya, nung baga, ing St. John Paul II, king Santo Rosario. Anya pindigdag ne, itang luminous mystery. Yapin deni pungaduan deni, hanggang deni mo, Banal Misa, Santo Rosario can transform you into the face of Christ. Can transfigure you, nanawari. Can change you into a new person. O yan po yung panagkat na kakatamo, niting piyestang pagsalibrantam, nginingal do iti. Amen. Talakata, sasalpantaya ko, king Diyos, ikpang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linas alalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos inubliyang mebye, pepe tasya banwa makaluklok wananin Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ang pong mga mate, sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king Bia Lananga. Amen. Pakamalang kong kapatid, ganiting okasyon ning maligayang kapag masusyan, marapta king kikatang kapatid, Jesus, at adwanta kay ing iyaliwa na kataas ke, ing pakibat king balang kedonan, Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Para kang Papa Francisco at ding sablang obispo, ipagkalugmong mibayo aske in panlubdang pangataw, banketo in karelang pangataw, atuklasan mi in kekang pangadyos, ipanalangin mi keko o Gino. Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Para king pakamalan ming labod, ibiyemo sa kaya kami ing tetagan, mibayo king tutunang matsurang aske financial, political, at panlipunan. Ipanalangin mi keko o Gino. Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Para ka ring sablang tao, ipagkalub mong ibayo mo aske ring kekeng bie. Anti mo, indi patan mo kari Maria Magdalena, Mateo at Sakeo. Ipanalangin mi keko o Gino. Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Para ka ring sablang malungkot, ipagkalog mong mabiyasa keng mirake, pante-pante, karing sablang maya pabage, lelangan mo. Banding sablang lupa, magbayula aske, king tula. Ipanalangin mi keko o Gino. Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Para kaya ka tangan makatipon keti,
igdibinong amano ating lubos mayupayang Eukaristiya, baywano sa aring puso at lupa mi, ban parati miyang apakit, indibino mong figura, karing paraming tao. Ipanalangin mi kaya ko, o Ginoo. Ginoong Jesus, iyaliwa mo kayas ke. Ngeni, adwan tamo po, ing sarili tamong kapagnasan. Ipanalangin mi kaya ko, o Ginoo. Ginoong Jesus, iyaliwa mo kayas ke. Pagalam mo, Ginoong ibayo mo kay aske. Antimurin din kay keng biye, at din kay keng kilos. Bangketa, agyamang kete king yat, atuklas ang dakat akawangis, igang biyat mag-ari, manggaman kingalanganga. Amen. Manalangin kayo batad, maningkakot kayo ng daon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning ginuiting dawon karing gamat mo. Kikapuri at ikaligay ning kayang lagyo. King kaya katay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin ta mo igpaming miglalang,
kabilataning pamanaliwanas kening kegang anak, papagbanalan mo reting kekeng ayin, at kabilataning maslag ng ligay, kabus kami, karing kekeng kasalanan, idiadon ikaw milatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginumi na tiliya kegayo, At kaya ka, at Timore, nayo rin po suyo. makayat na no, Salamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid sugat at makakabusing pasalamatan da ka, ing sablang penandid at numan ka rin o ginapanalig pa. Mayupain dito at talanganggan Diyos ka unilatan ng Kristong Ginumi. Pinapakit na ing kayang ligay ka rin alagad, banpazik ng anulu, marap king iskandalo ning krus. Ing ligay na sinlag, king meto nga katawan na kalupa na, ning ke kami, bani pakit na king ing Santa Iglesia, akatawan ng Kristo misa na yaldo, mirakayanan niya king kayang ligaya. King kaya lang kayang gana na tula, pakablas mi kaya king yak, indalit ding angel karimbano kabang papuriyan na kang alang tuknang, ing kang ligayat ngamingang kakanta. Tunigapin banalogin ikang panibatanan ng sablang kabanalan, ulinita pagpalampungi pabanalan mo sa dating ayin, ng slag ni Espiritong ban para kay kami, malalang kataon at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Bayang daan kusang lubkim pamilas at kamatayin kinwaning tinap. Pepasalamat siya kay piraso ne, at binyin ikaring kayong disipulos nga natanggapanyi, ikungan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidahon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kay katbinyaning kalis, karing kayong disipulos nga natanggapanyi, ikong at minamko kani. Iring kalis ni kanakong daya, indaning bayo talanggang tipan, amibu para kay katparing sablang tao, pagkita ipatawaran ng kasalan daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyag tayong ini misteryo ni Kasal Pantayan. Sinupia
Gining gaganakan miya igpaing kamatayan at pamanyabli ng may biye ng anak mo. Daraon miya kegiten tenapen ng biye at ang kalis ng kaligtasan. Lain ng pasalamatan kek, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan ban sa muyo kek. Mapangbabami ng paggawa mo, hingi kami ang sanang may sulusul, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal Espiritu. Ganakan may o igpain Santa Iglesia makalagkanap king meto ya at banigirap ya sa aking lugod. Kambinig kaming Papa Francisco, Florentino kay kaming Arzobispo, Pasiano kay kaming Arzobispo, Emeto at ding sa Blang Pari. Ganakan mula naman, kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pa king lugdamo, ganakan tala rin kay tan personal akaydunan king gino. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainaon at mananayang subling niya at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana, kimaligay mo harapan, pagalulun mo kayangan, gawin kayang karapat dapat magkamit, kimbiyalang ang gabang kambe, nino na Birhen Maria, indo rin Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ng Apostoles sa ding sablang Santos, at tinupad king malmong kaburian, ing kay kabaning panun, puro nagat palagay kami latanang Yesu Kristong anak mo. King kami latanang Kristo, kamben at kaya, igpang mayupain, kaguna Espiritu Santo, puro nagat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini po yan tayong igpamiglalan at maganaka kaya katamo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sanay, bigyan mo po kami ngayon. Aming kakanin sa araw-arawan ka, tawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawa namin sa nangakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikaw sa kamiyo, ginuking sa belang maro, malago ng paggalawin kapayapan kayong panahon me, maging kazaupanin kayong pakalulo, para kayong may kabus kayong kasalan, maligtas kaming sa belang kaligaligan. Kaunay kami kamben maligayang kapanaligan, king banyatay sa Kristong kagaming talapangas. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangang O gini sa Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya, ing kapayapan ko, pabye ko kaya, mo sana balikdan,
Dingge kaming kasalaan nilo nagkasal pandianan ng king iglesia, pamayapan may puan bulog nagpangking kaburian. Embyet magari manggaman king alanganga, Amen. lugod at kapayapan ng manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, Antimore. Pagtapungin, may kakamitong tamo at may kakalugod king gano'n. Kapayapan. Peace. Nyo'y Kordero ng Diyos, nyo'y milalakong kasalanan niya, nuan laribayayaws kingapunan ng Kordero. Ginuwek matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Tutura kang kaluguran Ginoo, ulining ako yang tiglualo mo, alang kapupusan rakang purian, ikang kutako at ing batong kambilan. Tutura kang kaluguran Ginoo, ulining ako yang tiglualo mo, alang kapupusan rakang purian, ikang kutako ating batong kambilan. King tali naman ning kamatayan, anong nukinapusda ko ding kalaban, ding tangkaat ako yang tinimawa, danong ka king puso ko akakawa,
tutura kang kaluguran Ginoo. Ulining ako yang piglualo mo, alang kapupusan rakang purian, ikang kutako at ing batu kambilan. King daluyong naman ning kasiran, ami lulumot king kekang alipan, gamat mong mal ilang kekang inatsyat, ako ing sinakaing dayat malang. Tutura kang kaluguran Ginoo. Ulining ako yang piglualo mo, alang kapupusan rakang purian, ikang kutako at ing batong kambilan. King penandit man ning kalipitan, ami kapnuan nangan king karalumduman, siwala mo yaing kanakong dimdam, at binye pakalulumuat kala. Tutura kang kaluguran Ginoo. Ulining ako yang piglualo mo, alang kapupusan rakang purian, ikang kutako at ing batong kambilan. Tutura kang kaluguran Ginoo. Ulining ako yang piglualo mo, alang kapupusan rakang purian, ikang kutako at ing batong kambilan. Manatili tapong makasiklod, tatak ning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggap ang kengmit mong lugod at kapasalamatan, ingke kang divinong tatak ning pamamingwa. Ingke kang kadyosan, pabalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Turo ko kong mitmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan na igpa. Pagparalampo ko keka, ing panlualo mo ko at ding pakamalan ko. Kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biye ko,
King pamanyuyo, kaya ka manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamala na igpa. Ibiye mo'y pakalulo mo, kareting masakit a panahon. Kaluguran na igpa. Darawon ko kaya ka ing katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos ning kaya kang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampong parang kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo, o igpaming malugod, bilalag mo yung tunay ng ningning Kristo, king ligain ng kayang pamanaliwa aske. Mananrasa ng ing pa mga natatanggapan ming iba't banwa, alilana kay king kayang wangis, idiyado ng kamulata ng Kristong Ginoo. Amen. Pagnakapo, ing misang alas 7 ni ngabak bukas, miadyasya po, magiyang alas 6 ning abak in favor of the clergy day of the Archdiocese of San Fernando. Nepo, dito pong sisimba kayong alas 7 ni ngabak istong Lunes, bukas po alas 6 ing misa. Bukas mo po ito, ing adjustment. Salamat po. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimori. Bendisyonan na kayo ng Diyos, singig pa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Misamayan may kayo, King Pamikakalugod. Salamat, King George.